Bor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Chairperson Jong State Commission for Protection of Child Rights ka Agatha ke Sangma klapen pau ya kajing sngosi tang shio jingtip halor kajing sha penyap dusmon Heprit Insaphira ling do maunai ibla saus nam karta Hanongra East Khasi Hills District. Haukerwa bala pha shigilar patai kubor ke chairperson klapen tip bagi dekat Jong Commission klasen ran lang yaki bahing asem bro shisngi pan aimen sim kat bagi bor penya Jong Negrims Hospital kidang pendam yaki kamram kat komkaan. Kalau angru bagi Mscpcr kanya dan lang Ryngkat bagi ying kasem hakum ke Singapore bar klapen ken mauru yaki pajba ke Pynïoh ke video ni yaki dur jengi Heprit hagas ni balap ke media social media bakalong persya bakalong ru ke jing penken yaki kendon Jong ke Juvenile Justice Act bar ke jing penchitom kalong ke perking bha ken thopru ke jing sya set patok. Ka commission kalakin turu yaki bor pulet bad yaki ken hon ki bele yaki jing tokit bakin pinstat yaki jing tokit khnang banyok kem yaki buri ke badan kiti khnang ba ilanot inyo yakahok.